Okay, hello guys. Tunahin video thang nang galaw le tam. Tunrum video turi consumer product. Nisha chawanga TV ate social ate mo chisong ads YouTube ate ads hey advertisement aron tithin hi hey shampoo and conditioner mask te kang kha consumer product ne tani. Kang kha I keima lama tang chun ka suggest lo chiwa hemi chung cha he ka lo soinga ka suggest lo chiu ni hemi consumer product bi khi ke chun manatan nomani manatan le ke manatan le client te customer manatan kan ka suggest lo ni mo consumer product kan ta hangawi ads le TV vela tin ron lang thin ron fak thin ni mo company sang sang ta ni company tam tuk ma hemi chu ming ka ron soi kher lo nga kha chu tha ka ti vak lo wa achan chu sulfate atama chun paraben silicon te atam ta sammati rawa sammati chiane mo chun an pH balance pokha heta alkaline lam de om ta ni kha man re lo tu anita chun hemi tiang professional product mo hemi samatan hen kan nei sang ta om sang ta professional big le hemi matrix te streak L'Oreal, Wella, System Professional te atam mai hemi SP te mo hengo hi professional ania professional product ania shampoo conditioner mask te ho hi khamman jok tu ne ke ka suggest chiwa asan chu hi sam atan big view yawa professional taka an siam le an duan ne ta ne mo sulfate te po om tho ma se professional takin an siam ta kha sam tan big liu an siam ni ta ne chun hemi consumer product kan ti ai chun sam tan big an siam ni lo ta atam big ta ni khami sulfate chemical big khamo ka sammati rawa sammati chia chun professional hi lo mang nge la samlo selanga samlo nung thanga chun sulfate free te poma tammai professional ka se dong kha Wella te system professional te B blend te mo ting ho te product tha chun matrix te strict te ho kha lo mang nge la to chu consumer product kha ka suggest lo ni chu chun hemi consumer product a hin 100% in benefit om lo ni mo professional product kha chu kemin a to do mai thai ma se benefit 100% tàu chân thì po bằng kha in lo mang don ya professional product ni lo mang che chu tu tun video kha ni ta se next video kan hula thon ya bye bye.